Omwihanga rya Uganda omwaka gwa 1958 abantu bakimukira mu monongo mu kuhinga kokoa kandi government katamama n'obweru kukwatira abahingi okwetabo mu kujihinga kwendangwa amasharura gayo gakaba mingi. Ombwiro obwo district ya Bunyangabonema hariyeze zatira mani omukwinga kingwa kya kokoa bwe government erukuhereza abantu embebo ezo kubyara. Kokoa kwa kuondera history ko kwikaija mu bundu buryo abayisenkurite ni batugamba ekabaho aho kutandika no mwaka gwa 1996. That's why we can trace the history of cocoa from mwaka gwa 1996 ikaija polampola abantu bakabazeyi bakabalo bakagintroducinga hano baitu ibo bakaba ni batunda ebijuma bye cocoa. Omuri aba bayejumbiro mu kuhinga na Daniel Kusibwe omutura wa cyaro cha Izahura omugombora ya Harugare kandi ubwo bwa hati haine ekazi nazo musiri obwo kingwa cha kokoa. Onjo tukabe tuli mu misozi tukabe tuli mu mwani obu tukabe tuli mu mwani na hasa hano hakaba haruha abamba bawisi abo nibo batandikira okubyara koko netu tukayiziramu netu tandika netu kubyara ekoko turuge netu mu misozi tasaramuka hasi hano niko netu tutandika okulema ekoko. Ebihandiko korwa mu office w'ebyobuhinjo mu district ya Bunyangabo nibyoreka ngo abantu abarukwinga no bucweka 58 hariga no mu district eji n'abahinjo ba kokoa. Ishazeri ya Bwamba niryo rukukiza yo kuhinga kingwe eki mu district ya Bundubujo. Hati Bundubujo yona turi ha percent abantu bakubyara kokoa percent 78. Buri muntu wena homestead baine kokoa kandi mainly mu isaza lya Bwamba ambere twine flatland abantu bona almost every homestead baine kokoa. Ni Bwamba county turi ha 99% there is no homestead without a cocoa tree. Ubwa hati kilo ya kokoa mu district eji eri hagati y'emitwaro 2 n'icweka kushika emitwaro 36 omusente za Uganda. David Kusibwe uri omumba hinji ba kokoa mu district eji nagira ngo sente zatungire ku rugo mu kokoa takabasha no kuzibara kandi ogwaine ekazi nagira ngo bursabiti 2 natunga miliyoni 2 mu sente za Uganda omurimo gwa rukora na bekaye. Nitsima government haba ku increasing prices za cocoa hata saa zino kilogram of organic cocoa era hamitwale 212 the other time ibiri hamitwale 3 yacheka mukataito, but at least then the fresh one a fresh program musiri the kilograms are 10,000. So we thank the government. These days our parents get a lot of money nibasobora kusasura fees nibasombeka tuya hansi munonga tutine sente zo kwerera abana isomero konga nanga government ya Museveni tuyambere munonga kureba ngo batwedeyi nizo abana bitu bagenzuro miso no kusoma bundu buje tubetine kombeka bitate saha zino no mukazi no musiza tujye mu matafari abakasente ka koko akahicira ubutwalimire koko omugumi bimini yonga tandika kurema koko ngumi bimini hati koko unijebara ngahe makasente. Robert Tebakunerwa uri mukuru w'entebe ya Katana hawa district eji nagira ngo sente zikoko weru kuretera district nizikirembarira ya district yona. Sente zikwijya mu buduje eza kokoa ziri much higher than the district budget fund which we plan for. Budget yetu elia the entire financial year 49 billion. Ati bono nutabivuga kurabya mu budget ya 50 billion. Budget sente zikajya mu district for the whole season zikazi ya bilioni 9, almost tripling the district budget. So abantu kwaine sente no barora baguzira amapikipiki aruguda ho rwanyauka bundu buryo for petrol abantu ati naruga bundu buryo nagenda nata for petrol city apikipiki ibi taxi bagenda kubirugabo kuma na sasura special ahawa sente kuzahiguru abamwe bagira ngo kitumeremeze y'abana okushwera no kushwerwa abakiro batoya yeyongera mu district eji ekiri kubaretera abana gahwemisho mu yabo tusangira ombwiro bwingi amaka gayingi okumbyaro babaine kokoa omwana na hikemya 15
13 omuzaire namuhitaka oba kumuhitaka it means ekyo nikimanyisa nti omwana ogu nabayina obugabe bwokutunga omukazi obu nagenda kutunga omukazi natunga omwana who is omwana ogu nosanga nawe ayina emyaka 13 runde 14 15 Bumbirwa. It is very true wanebundi bujo it is among the most serious challenges that we are having as leaders. Egende malawo abavubuka abandi badaba omugaso mu maaso abandi badde bayamba eggwanga lino. It is a very big challenge, and as bundi bujo, one, it is coming out of the increase in the prices of cocoa. Bana bafuna sente nyingi. Ebihandiko kuruga mu ofisi y'enshonga z'amaka n'abaana mu district egi nibyoreka ngo abishye bari kwingana 280 abari hagati y'emyaka 12 kuza hari 17 bakatungenda baba ari kurenga kimwe cya kabiri mu barogo. Ebihandiko nibyo mwe nibyoreka ngo bakaba bari mu bushwere. Numanya ngo niteka washwezwa kana kato iwe umuzire ndashwera ntwena mwena ntubakwata konka bingi nibatwesherekamu beshereka tubatakora nembaga njyango obusente hati nibabwirana account tebakikora mbaga kwari kuba yagira omukize bukecho shana kubiri kushoba neri yaraganisize shwera byaba bitayikiriye nibo kura kandi ngo agashwera umwana muto. Okutambura mu bicweka bitari bimwe na bimwe mu district egi noshanga ngo bicweka bingi byona bishwekerwe misiri ya kokoa kandi tina horo kushanga ngo abantu bahingire byo kurya. Geoffrey Nyamwongera omazire emyaka mingi nakora umurimo gw'obunyamakuru omu district egi tuganireho nawe. They don't intercrop it. So kugibyala nebindi ebyokulya. So when you have cocoa, it is very rare that you have food crops. So abantu bayinga hano bundi bujo tuine cocoa tuine byokulya. So all the money that we are getting from cocoa is spent on the money as tukoraki habyokulya bitukulya. So that is another big challenge. Abakuru mu district egi batwire nabashaba government kubahereza ikororo lya kokoa okwenango bakaguma bajigitaho umutindo kandi biha mu sente nyingi. Ekyandiko kurugo mu kitongole cya Uganda Export Promotion Board nicyoreka ngo Uganda mu mwaka gwa 2018 kaguza tano za kokoa ezuru kwingana 3 rushanjwa 5 2. Gasha kwa Jonathan Tusingwiri.